MFC Global Films Presents dutangiye Vareta muri Malta 6 team over mwiteguye gukomeza murabyemere over copy that turakumva fund hey hakuno bisa nkaho hari abari batatse ahantu runaka utamenya sinzi waba ushaka kureba ndasobanuye ku buntu andika kuri Google yawe www.rebamovie.com hakuno ho batatse sinzi ngo batatse nde iki ni ikibazo gihambaye hagati y'Ubufaransa n'Ubudage ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kubyivangamo over ndetse ibi bishobora kuza kuba intambara y'iterabwoba cyane cyane yuko Amerika iri gushinzwa kubikoresha abasirikare muri operasiyo zibanga za operasiyo ziba zitemewe na UN. Ibyo ngibyo Amerika ibikora ishaka kwica abanyapolitike cyane cyane muri Afurika. Niho Amerika iza murabizi bahagize agatobero nk'intuza. America has obviously denied all this. Gusa ibi byose bishinzwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika barabihakana. Over the past week, President Lane held numerous one-on-one meetings with the European leaders. Ndetse mu minsi mike ishize no mu byumweru bike bishize Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari bihuha byagiye bikwirakwira hirya no hino kari kugenda ahura n'abayobozi b'ibihugu by'i Burayi. It is time to put the past lows behind us. Nicyo gihe ngo ahashize tuhasiga inyuma yacu. I am here to build bridges impamvu naje hano naje kubakira ibiraro Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika and opportunities for all our people. Ndetse naje guhereza amahirwe adasanzwe mashyashya abantu bacu. Tide of conflict and misunderstanding. Tureke kwitiranya ibintu byo kudasobanukirwa n'amatiku. Ibyo tubireke. My presidency does not jewe ubuyobozi bwanje and will not meddle in the affairs ntago nzigera nivanga mu bibazo by'ibindi bihugu. Amerika iri hano kugira ngo ikorane n'ibindi bihugu ku neza, ntago twe tuje kubahereza intwaro. Vaccines, not bullets. Tuje kubahereza inkingo, ntago tuje kubahereza amasasu ngo mumarane. Hey! Hakuno bamena umuryango. Hey! Hakuno bamena umuryango bana nimba batatse ndeto yagasani twatangiye muri Vareta hakuno toto igipimo hari icyo muri kubona wapinya kubaho hakuno nimba batatse gusoba aho batatse bari gutanga raporo icyumba cy'inyuma naho nta muntu hari nyakubahwa nta muntu hari Colonel hari ikintu ndi kubona hano ku meza bari igice bari kubona ngeze hano Robert Patrick Muzehe uramubona yagukine filime nka Tekken ari kumwe na Liam Neeson kumbe hano hari urwandiko rwanditse ngo rimbura abakurimbura gute mwatumye bacika mwabaginga mwe nta Neeson haracinwe ikiwe yakiraho phone rasona Robert Patrick uyu musaza n'umuribwe yagukine filime nyinshi shawo kuki Rider ukaba wamuhamagaye hano muri ofisi bose barikanga Rider ni wowe kumva umugabo ari hakuno umuhamagaye umugabo uri hakuno n'umuhamagaye Rider ubu busazi waburetse mwana nta gihe kiba ubugoryi gihari sibyo uranyumva Rider uri hehe wa muginga we urabizi twavugana aho uri hose nahagusanga urabizi ko nahagera nihuse ntunyinishe mbwira uri hehe none se ahantu ndi wahagera wihuse kurusha isasu pamakampo ati wahagera wihuse kurusha isasu uramubona Frank Lilo n'umurarasha yagukeneye filime nka Tax Collection yagukeneye filime nka Jiu-Jitsu yagukeneye filime nka Rider Ward mu mushaka satelite zose muhite muzerekeza muri Vareta ikigoryi kirashaka kurasa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika karabaye ubundi hari umuntu udakinirwaho hari umuntu udakinirwa Perezida uwo ari we wese nashaka bari uw'ikibina hanzwe uw'igihugu nanjye wagasobanuye ntawe ukimenyera nkanswe Perezida w'igihugu noneho nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakuru igihe kiri kudushirana kire tugire bataragira hakuno umugabo yaje hakuno avanayo tiza
kakandi gakubitisha amashanyarazi. Uramubona Frank Lilo ntiwamenya ko umurara bahagaze imyaka 56 baba bakiri udusore ahita mutizinga baba bakiri udusore kubera gukora siporo. None wowe uragira taranti ndebera nka mikorojeni. Buriya mikorojeni afite imyaka 22. Reba Savimbi Bondo asigaye yikoreye. Aho ushaje kurusha ivanjiri hoshi toka. We're in the shitter here. We have no time to waste. Ntagiye dusigaranye cyo kwangiza. Kira tukire bataragira. Hey! Amagaye hakuno ari uri kuriteraho perezida ari. Telefone yanga kuyitaba jinga. Baba duhamagara turi mu kazi ka muzehe bite byabo. Bite byabo kumbe ari umurara do. Hey! Snape afite perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gipimo aramufite. Frank Lilo amazina y'inyakuri nimba yagarutse yitwa ngo Raider. Tuki mu mbarutso. Ubundi imbarutso ntago bayikurura mwabirara mwamwigiza barara. Sad generation, mad generation. Imbarutso barayikirigita. What? Iki dufite ikibazo uvuze umukozi 3-5-1 yigumuye ndetse ari guhiga perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. He's going after the president. Kureba hakuno perezida ari gusubira muri Beast cyangwa Rimo 1. Gusubira muri Rimo 1 faya. Perezida bamukubise isasu ry'urutugu Nyagasani barikanga. Hey! Umusaza amaze kurasa perezida umurara ahita atoragura n'igitoyi cy'isasu cye ahita yikomereza urugendo bigishyushye. Mama we re filime witonze ntago arasiye perezida kumwica ko kandi murakabonye amurashe mu rutugu kandi yaramufite mu gahanga yahita mumena yahita mumena impanga kumumena amashwari. Barakwereka mbere yuko tubona uriya musore arasa perezida bagusubiza inyuma amezi 6 wagwane wa popin byagenze bite. Amezi 6 dusubiye inyuma wari umunsi umwe. Rebe Welcome to Malta. Urakaza neza muri Malta. Ukurikiye hari umusore waje hano bamuterera entrance byarabaye. Bimeze bite mwana? Bimeze bite? Kiza kongera kukubona. Sinkavuga ibintu ngo mugire ngo ndabeshya. Mujya mubona ririya bondo Savimbi yikoreye. Nayo ni nyamabondo. Ariko shenge nta n'umutima mubi cyakifitiye. Cyo haba huzuyemo amayoga yitwa ngo nimba ari bintuza simbizi. Surprise mbega surprise. Meze bite mushu? I'm good. Look at you. How beautiful. Mbega ukuntu wabaye mwiza umukobwa rana aratwite felicitation mwana. That's all we have to say. Nta kintu ufite kuvuga. How did it happen? Byagenze bite? Process? Shatu gusobanurira se ibintu twakoze kugira ngo atwite. I mean, I can if you want. I just figured you're Nta advanced. nagusobanura ariko nje nta nibyadanje. Did you know this shit already? My advanced stage. Yeah. Wewe uri na mukuru. Icyo ariko You coming, man? byiza kubuja umusa. Means a lot. Bivuze byinshi kuri umusa. Always. Buri gihe nzajya nza We had mwana. an agreement. Kandi njye nawe twarumvikanye ndabizi. They made. Good Hari money. amafaranga umuntu aba agomba gukorera. Ya mafaranga meza ukorera akazi kakarangira. There's always money to be made, but we Hari agreed amafaranga umuntu aba agomba kubika mu mufuka. it wouldn't work for this son of a bitch. I know, but I Si uko twari twaremeranyijwe anyane yimbwe wa mukinga we. Guys, Basore no business talk yet. mureke kuganira business none muze tugende. Shaho Yeah, always. What are you doing? tekereza ikibacaho. Ure filime witonze gake bucece mu gace. Musa I want to do this, man. koko musa utambeshya aka kazi ushaka ugakora. Ugiye kubyara mwana. Musa mwana umusa. We got this. Gotta Ibi trust. turabifite ufite kunyizera. Okay, I trust you. nanjye ndakwizera mwana. Trust you. Ndakwizera umusa. Ndakwizera tugenda. Shaho Okay with this? ibi ntacyo bigutwaye. Are you okay with this? Ahubwo we ntacyo bigutwaye. Niko we nta kintu bigutwaye. Ikindi cyabaye Frank Lilo we muramuzi n'uriya murara amaze kubereka agasatsi kaje imbere. Rona Mitra ndaza kumubereka n'umukobwa
hakuno mu kajiji ndani ya kijijini. Rishon Alexander uyu nta n'uwo nzi pe, ntago nababeshya se uko mubizi, njyewe ndabeshya. Matthew Mashi simuzi. Icyo muzi ni ukurekarama gusa, aho kuki mundekaramaho nimujye kurekarama ku bantu Merezi yo mobili iraho Fabri. Robert Patrick Muzehe, uriya musaza twatangiranye mwamubonye asa nk'ari batanga amawayiza, amazina y'inyakuri bamwita Robert Patrick. Kiriya gisaza ni igihitinzi shaho. Baba bakuzemo utazabona bangana kuriya bameze neza, kariyeri zarabahiriye ngo ugire ngo ni abana wapi. Bariya barara baba bamaze igihe mu kazi mw'abantu. Ntago bihanuka ku munsi ngo ngo ngiye ngo urabona ngo ngiye kuri YouTube ngo ndakora filimi imwe ebyiri ngo ahite ahya. Urasetsa. Merezi yo mobile my brother. Reba iyo telefone nawe yimere. Hakuno. Abasobanuzi dukorera online. Nta muntu mvuze, nta muntu mention inzizi ntambara sinshaka kuzijyamo. Ukeneye umugore mu buzima bwe sibyo? I had one. Nigeze kumutungereka. Didn't work out. Sha ntibyakunze pe. Pity. I miss Selena. Salina ndamukumbuye. Her she has her own outfit now in Rome. Yeah, I heard that. Arumvishe ngasigaye acuruza imyenda i Roma cyane. Business. Ariko nago bikindeba tu. Jese birandeba ugira ngo amana urumva iyo filimi iri kuvuga neza. Ndaguha bene wanyu. Sounds great. Shani sawa ese guhindura imashini bivuga. They have a nursery. Ahantu tugiye ni heza urakunda, bafite na nasari se muzajya mwigisha mu mwana wanyu cyangwa hakuno. Abantu muri mbuze kumva ifilimi ivuga nabi muze kunyandikira mbere kutuntu nikorera ndagusubiza mu giti. Ndagusubiza mu giti bihuriremo. Dore waje inzara yenda kukumena amatama dore. Bande baguha inzoga nyaguhabwa induru ku musozi kahamba. Kapfe. Baguha ibintu batanywa. Upfuye nta ribi. Urabona irindi ryinyo ryo ritari buze gukuka Fabri. Bana kuni. Wari warabigambiriye. Terminator maniga. Hakuno. Nyine biri serie none icyozo ni iki bakwishe naribi. Bombe hakuno. Abasa. Yo babonye ikirara cyabe wane hano. Yesu Maria na mutagatifu. Umusa twari tugiye kuyigeza mu ndiba. Welcome back, brother. Urakaza neza umusa, urakaza neza muvandi. Hakuno. Numurara wabo bisa ngaho baziranye, mwibuke badusubije inyuma amezi 6. Mwese ko mutangiye kubyibuha mwana bimeze bite? All right, he's here. Ndabona ari hano. Reka mbe ngiye. Robert Patrick uramubona? Hakuno.
ewana maniga bimeze bite se? Ni ibisinzi. I swore I heard you say that you quit. Umusa ndarahira nakumvisha uvuga ko uvuye mu I kazi. did quit. I Nakavuyemo. believe his exact words were, "You'll sooner find me dead than on another mission." And Na this, nabyibutsa ariko ngenda nabyibuka yaravuze ngo nubwo mvuye mu kazi hari igihe muzasanga napfiriye ku yindi misiyo. this is my very last. Nukuri niyo misiyo ya nyuma ngiye kujyaho, ni cyo kiraka cyane ngiye gukora. Hey, look who made it. Je reba umuraro ugeze hano bimeze bite umusa? Bamurya sini turakwiyamye wowe kapfa we. That's a great suit. Ambaye ikote ryiza ngiye kwiyamamariza kuba guverineri. It's time for you to start believing in something again. Umusa nicyo gihe ngutangire kwizera mu bindi bintu. I'm very sorry about what happened in Syria. Umbabarire ku byabaye muri Syria, umbabarire mwana umusa. Nimba muri Syria byaragenze Lost a lot of good men. hariya twahaburiye abagabo beza mwana. It's always sad when the shit hits the fan. Erega buri iteka birababaza ibintu bitagenze mu buryo wabyifuzagamo. Shit didn't hit the fan, Colonel. Kano ntago byagenze neza pe. Warabyangije kandi urabizi nawe. Just didn't make it out alive. Uzi ko abuze gato ngo tuhapfire mwana. I'm gonna do this one more time, Colonel. Koroneli ndashaka gukora aka kazi ariko kanyuma sibyo? For my brother. Gakorera umuvandimwe wanje uri kumubona uri wateye. Done. Hanyuma nje nawe I turadusozanya. want to see you again. Sinshaka kuzongera kukubona, tubyumvikane niko kazi kanyuma ngiye gukora. Sinshaka kuzongera kukubona, ntituzigera tugira n'akandi kazi twongera kugonganiramo. Hakuno nta kindi cyabaye, abarara baje kurara bagasinda, baza kurara banduza isi bakora ibyaha, n'ubundi Yesu yarishyuye reka tuzisinde byose kimwe kama mbaya. Hey. The dead can't return, Korea rero umuntu iyo yapfuye ntiyagaruka, but the living ariko abakiri bazima be safe. wabatabara sibyo? Mugabo hakuno aje gutanga amawayiza mu kazi. Operation Brimstone. Operation Brimstone niko tugiye kwita iyi operation As tugiye. always, our job is to hunt down those with influence, Nkuko mubiza akazi kacu kuva na kera arabo ko guhiga abo bose tutavuga rumwe nyine bafite icyo badukoraho, those that abuse their power, cyane bakoresha imbaraga zabo nawe, eliminate them by any means necessary. tukabavana mu nzira mu buryo bwari bwo bwose bushoboka n'icyo bisaba icyo ari cyo Our cyose. target, Igipimo cyacu kuri inshuro muzi ngo ninde? Khalid Mustafa Atef. Khalid Mustafa Atef. Hey. Simple farmer. Yahoze ari He umuhinzi, has now grown to be one of the most powerful warlords in Libya. ubu rero yarakuze yarabyimbye, niwe muntu uteza intambara zirenze izindi zose muri Libya. He sounds nice. Tumva ari sawa muri Libya hano hepfo kwa Gaddafi. Reliable intel tells us Amakuru dufite yizeye ari kutubwira ngo Russia and China both Abarusiya have n'Abashinwa a strong interest in this region. bose bashaka kujya muri aka gace. He needs to be stopped Uyu murara rero agomba guhagarikwa, before we're dragged into a proxy war. agomba guhagarikwa mbere yuko twisanga mu ntambara. Hey! Abana babwira bahita bapanga igikoresho ngo bajye mu kazi batumwemo na leta na rivani na guverinoma. Bebe hakuno abana bahita bapanga igikoresho akantu ku kandi, biteguye kujya mu kazi. Do All right, boys. basore, Let's go hunting. reka tujye guhiga mwana. Let's go hunting. Dore timu y'abana, mama we, 1 2 3 4 5 6 7 8 bamanutse muri Libya, bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamanutse muri Libya baje guhiga ikiyebe bita Mustafa Ndimbati. Sorry, Mustafa Akidi Atek. Ndimbati si yitwa Mustafa, nibyo biba bimbangukiye wana. Hakuno ikindi cyabaye, abana bundiye Kayijuguru buriye indege. Augusta urayibona indege y'intariyani. Ina Augusta na Apache. Iyi na Apache. Narimba beshye ntazaba beshya mwuka byaramo. Specific tasks, each of you. Nkuko mubizi nkuko byahoze, buri umwe muri mwe afite akazi kiwe bwitagomba kujya gukora. Drop 3 clicks from the target on the outside. Baraza kubasiga muri clicks nk'eshatu turutse y'igipimo kiri.
ntabwo ari hafi n'igipimo barabasiga hafi Fish you pick up. You're not back by 0300. aho bari buze kubasiga niho bari buze no kubatora saa 9 mube muhageze Nice long hike back to Tunisia. nimuramuka mutageze saa 9 ubwo mwitegure kuza kurira imisozi muva muri Libya paka muzamutse mukagera hejuru muri Tunisia akaba ariho baza kubatorera hey hakuno abasore barindwi baje mu kazi muri Libya kwa Gaddafi dore abana biteguye kuja mu kazi akanya karimo kose baba bizi ko leta batumye kandi barababwiye ngo ni saa 9 akazi mwe mugasoje aho babasiga niho bari buze kubatora nimba mutarahagera saa 9 ubwo mumenye ko murava muri Libya n'amaguru mukazamuka mpaka mugeze muri Tunisia niho turi buze kubakura bana hakuno mu masaha y'ijoro batumwe mu kiraka cya leta kumenya nta keza karivaniwe bana batarajya kure bakigera muri quartier cyo bari kubona imbere yabo ariko bakakibona nk'igicucucucu sinzi kumbi n'imbwa n'imbwa iri hakuno cyo n'umusega n'umuhari imbwa itanamukase itanamukira bahaduyi aba bahita bakomeza imbere bigishyushye Khalid has taken over the Grand Hotel that was built by Gaddafi to house world leaders. Khalid has taken over the Grand Hotel that Khalid yamaze kwigarurira igihoteli gihari kinini built by Gaddafi to cyasize cyubatswe na Colonel Muammar Gaddafi. house world leaders. Iyo niho hantu yahinduye nk'indiriye abayobozi b'abacuruzi imbunda abakushoza intambara n'indiriye nyine. He's transformed this bombed out hotel Iki gihoteli baturikije his military yaginduye ibirindiro bya gisirikare byiwe. Ikibazo ni jacuzzi iracyakora yo muri iyo hoteli kubera ko nshaka gushyiramo intoryi zanjye n'inzozi z'urugamba nkashyushya. This is not some Bush League militia. We mutaza kugira ngo uru urugamba rworoshye. Our guy has acquired an envious arsenal. Uyu mugabo mugiye kureba nawe arayishoboye afite ububiko bw'intwaro buhagije. These men are well equipped. These men are well equipped. Abasore be bafite ibikoresho bihagije. Facing a growing army of professional soldiers. Icyo cyo nuko mugiye guhangana n'igisirikare kiri gukura kandi cy'ikinyamwuga. Hey! Koma kampo. Murara tija kuzira cyakora ko nshaka gushyiramo intoryi za. Akazi ka mbere mugomba gukora nuko Khalid muri bumusige wenyine. Hey! Basore bahageze tayari. Imbunda bafite amasayirensa mu masaha y'ijoro. Ejo bundi mikoroje niyo yambwiye ngo mani ngo ari icyana cyanyemerenga ariko ntikakeguka. Ndabwiye se tugukorera iki? Ngo keretse muzanye burike mugashyushya munsi y'intuza ari hafi. Communications with the outside world. Dukeneye kubanza tugaca itumanaho n'isi yo hanze ntabone itumanaho. Beneath the Grand Hall. Muri fiti zisaga 40 munsi hasi. Lies his bunker. This is where you will find him. Aho ni muho muri buze kumukura. This is where you will kill him. Ni naho muri bumwicire. Robert Patrick ni uri gutanga amaboyizi. We're on two fronts as we speak. And most of his uyu mugabo amaze kwijandika mu ntambara ebyiri kandi azifitemo influence ihagije ubaka kanya tuvuga. Ndetse abasore be biteguye gukomeza kujya mu ntambara. Images show us that his bunker is protected only by the Satellite ziri kutwereka ko ubuvumo arimo burinzwe n'abasore b'intoranwa badasanzwe bari mu cyo bita Sidi Omar Brigade. Hey, 20 men, heavily armed, rabid fanatics. Rosebud and Femi, you're going to on the third floor. Hanyuma ku yindi floor ya gatatu niho muri buze kuzamuka mukagera. Perimeter. Mwe mugende murinde hari ahantu. Sibyo? Komeza imbere abasore. Abasore inyubako bayigezeho ngo ni ikintu cy'igihoteli cyasizwe cyubatswe na Gaddafi. Abasore bahageze. Baje guhiga icyebe bita Mustafa. There are security cameras that are throughout the building. Muri iyo nzu harimo security kamera z'umutekano. Need to have Hollywood set up shop. Niyo mpamvu dushaka kwaca nk'abantu bari muri Hollywood. Station
at the back of the hotel. Ahantu hari insinga z'amashanyarazi ni inyuma ku gice cy'inyuma cy'iyo hoteli. We need to be invisible. Dukeneye kuhaca tutagaragara. Hey! Isasu! Sore mu kazi baba bari seriye. Isasu. Saku ni ngufuri barabanza barayisetsa gake gake bucece. Baba batumwe ku kazi dore ya matsinga y'inki y'umuriro wose wo muri iyi hoteli ahantu ari. You sure this will work? Urakeka ibi birakora mwana? 100% sure. 100% birakora. Okay. Only way. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Get into an air gap system. We need to increase the strain of the power supply. Dukeneye kongera power supply imbaraga zayo. So emitted. Tangira kumubwira ibintu birimo electronique nyinshi cyane. Transport our information. Tugashyiramo amakuru yacu. Birasaba ubwenge. Umusa ibyo avuga ibyo byose bla 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 bla. That's all Chinese to me. Just kuri genda umva wajyaho ni ibishiro. Wemenya neza kuri bo bikore ni physique wana. Hey! Bana tu baje mu kazi. Bana baje mu kazi. Kazi batumweho na leta. Leta zunzwe za Amerika. Mwibuke leta imaze iminsi nguri kwihakana ibintu byo kuvuga ngo yohereza abantu ku mamisiyo y'ibanga bakajya kwica abayobozi bo muri Afurika. Leta iri kubihakana. Kumbe koko nubi iyi misiyo ababajeho tayari do. Hey! Set. Byose birateguye set. Byose birateguye biratunganyije. Ebe. In the nest. Over. Inyoni iri mu cyare mwana. Inyoni iri mu cyare niho bakavuze bati igipimo kirahari. Hejuru yanyu hariyo umuntu mwe mwitonze. Hari umuraro uri hejuru yanyu do. Hey! Do it. Need help with those cameras. We kutadufasha izo kamera Hollywood we. Murara hano ngo bamwise Hollywood. Murara hano. Kamera arabanza gira gutya. Razivanga kanda kana kariya nkuri mu ndege bimwe njya mbabwira mba ndimo. Kanda kana kariya nkuri mu ndege arabanza sibamo umuntu. Hey! Upon the arrows, for it's the vengeance of the Lord. Padre nuestro que estás en el cielo. Tanje kuvuga iki Español hano. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo. Hey brother. Umusa. Just a little bit faster. Umusa wavuze ukavuga neza kandi ukavuga vuba ugakora akazi twajemo. Father. Data. Forgive them for they know. Bababarire kuko batazi icyo bakora. Fire! Hey! Snape. Byose bimeze neza none umuzamuke. Bahita bazamuka hejuru. Bahita bazamuka hejuru. Zamuka hejuru. Basore bange tu tukiruba ruri mu mbarutso babazi ko anytime bahura na haduyi kandi gahunda ibihari ni imwe. Utamwishara kwica. Utamwishara kwica. Between you and the target. Hari umwe uri hagati yanyu na target. Naho igipimo kiri bamanuka hasi. Mwibuke Mustafa Khalidi ari hehe ngari muri banka. Take my equipment. None nkeneye mumereza amakuru. My spider sense is tingling. Genda kumva ari ikibazo gihari umutima n'amanje uri kubimbwira. Hey! Sorry bajuka. Poor man's night show. Dore ubundi naha bigiye kubera. Naha bigiye kubera. To kiraho. Matara vajaho. Vajaho. Fire! Hey! Kuza muri junction box uza kureba ngo ibiki n'ibiki to. Okay guys. Sawa basore. We made it. Turabikoze. Khalid Khalid ni wacu turamufite. Khalid turamufite. Hey! Sawa kunaho Khalid ari. Fungura kuno kandi afungura undi yinjijemo imbunda kare. Kugeramo hano aho bamubonaga nta buhari. Nta uhari. Birabacanga. Igipimo cyagiye mwana. Nasubiramo igipimo cyagiye. Iki kiri kujya mbere mwana. Kuki? Yaratekereje. Hey! Hakuno. Wahiti waba kumba yateretse laptop imbere harimo igisasu. Sipho! Sikigari we. Boko! Gisasu cyarabateruye.
nyagasani. Hey! Igisasu cyarabateruye. Mama we. Ibi ni ibiki? Ha! Igisasu cyakabateruye, dore ibyebe ngo birazamuka hejuru. Ni agatego mwana. Bari hamwe bisa nkaho twagambaniwe. Reba mwana, reba. Humeka. Gakomeza tujye mu kazi. Fire! Bisasu! Silencer! Sasu wumva ari kurya ntumenya nuko rije. Umva isasu riri kuri silence, rica muri silence. Bafite amarifle ariho ama-silencer. Bunda zigezweho ama-automatic weapons. We need to move now! Tugende mwana. Hakuno. Bana. Hakuno. Nibuka twasubiye inyuma amezi 6 mbere yuko tubona uriya musore Ryder asa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kagabo hakuno. Umva isasu mu masaha y'ijoro, wumva ari kurya isasu. Aba basore baba bazi n'icyo bita hand to hand combat. Akaboko ku kandi hamwe mwiha ikibuga n'intwaro zidahari mukajya muri teri. Umwe aba kavaringa undi. Umwe akomeza inyuma ita kavaringira undi nawe avayo. Imbunda yawe hasi mwana. Masaha y'ijoro. Basore. Fire! Yamana yo kitari kudutabara nona. Iteka Imana biri kumwe nanje wa mujinga. Hey! Kagabo hakuno. Bigabo n'ipanga. Fire! Uraza uhubuka rirakurya. Mbundi rakurura. Ngabavana ibyuma. Hey! Naku! Bwiye ngabasore. Icyo bita urugamba kubita mu cyico. Gukubitira icyuma mu rutugu kikamena umutima. Kikawutobora. Basore hakuno. Basore zirabakanye bari baje kuri misiyo. Bahanganye n'ibyebe by'ibyarabu. Mwana mumena amatara. Kigali we. Gumana nanjye muvandimwe Santa Maria. Mama Maria. Hakuno hari uwo barashe. Dora. Kagabo. Kagashinwa. Ni kagufi. Ariko bigeze mu rugamba poko karica. Niko kazahemberwa kwiheba nicyo gitunze famiye ntago wamurenganya. Nibyo byishyura school fees z'abana kwiheba. Aho uraza uzana imikino mu kazi ubusa atihebye yarya ati. Atihebye ububona yarya ati. Uratabaye. Tabara petit frere we. Hey. Nyagasani. Hakuno. Fire! Batangiye kubakoramo. Nyagasani. Babakozemo akazi. Siebe. RPG badutayemo. Ha! Boko! Akuno barabahaye. Abasore baje bazi kari akazi ko kwinjira bagakora bahita bavamo bigishyushye. Barabahaye. Nyagasani. Ebe. شوف يا خالد. Rena Khalid. معلوماتنا دائما. Amakuru dutanga iteka bari ukuri. Ntago ngenje mbeshyo. Mortazakov. Januzien. Abo basirikare bari baje kukwica. Bari bazanywe no kukwica. ممكن. Icyo gihugu rega cyabi cyawe uramutse ubishatse twakigura. Hanyuma mukaba mwifuza iki mwebwe nk'ingurane nk'abahiki. Genda umusore usanzwe. Dore Kagabo kohereje abasore kuri mission niko kabagambaniye Nyagasani. Genda umugabo usanzwe. Cool LNP. Je icyo nshaka nuko igihugu cyanjye kiguma gifite umutekano. Uranyumva? Ndagira ngo tube inshuti za politike. Hey! Hakuno. Basore bari kubakoramo akazi. Ikigabo cyabagambaniye none abasore hakuno barabafite. Kubita ikibuno cy'imbunda umutwe agahanga bakakamena.
ye watabaye hejuru uyu nawe arabibona bonye umutabara hey shawe kubitira kwica do abasore bagambaniwe na fande wabahaye akazi babavuyeyo baramutobaguye bamugize akayungirizo wari umutabaye nawe ahita yitsimba masasu yaje ari menshi Karidi ntago mfite umunsi wose uranyumva sawa turumvikanye ahita fakna icyarabu narinzi kuri buvuge gutyo n'ubundi sawa turaza kongera kuvugana tuzajya duhanahana amakuru kigabo cy'abagambani nyagasani hey ayibonye ukuntu ugambanirwa n'abantu bawe tugende mwana cyawe hano hasigaye nimba ari babiri nimba ari batatu grenade ha poko bitsimba hakuno meze neza mwana wapi meze nabi nta kuntu bimeze kabisa sasu musa ndakeka ugiye kunsiga sibyo wapi nugenda nanjye nibwo ndagenda kije wa mukinga byebe hakuno ye isasu rirakurya riguha bene wanyu poko murutwe bararumena hey Kigali we amauta masasu yanshiranye mwana masasu yanshiranye bisanze mu maboko y'umwanzi wabaye ikiraka niwe wanagambanye umbabarire muvandimwe umbabarire my brother kindi yakoze Petit frere yafashe grenade ayivanamo pina zerekeza mu bigabo oja yajerekeza mu bigabo na grenade yibatamo hagati tayari hey yasigaye uwumwe baje ari abasore bagera muri barindwi ya ndagufite mwana ukoze ibiki kuki ubikoze ko fungura amaso yawe mwana umeze neza fungura amaso yawe Kigali we Tommy we Tommy bimeze bite ebe Kigali we byaramucanze Petit frere nawe abigendeyemo kagabo kabagambani ukuntu abatindi batagira konjisha sore yasigaye uwumwe baje ari barindwi na murumuna wabigendeyemo sigaye uwumwe hani ikintu cyonyine usigaranye usigaje gukora usibye gukiza amagara yawe nta kindi ibyo byarabaye dore akagabo kagambanye do tindi basa n'impu zabo Any news yet? umugore wa Tommy yavuye nta makuru nta kintu barambwira turacyategereje dore akagabo kagambanye How's the baby? umwana mu nda ameze atese Good. ameze neza I just have this bad feeling. gusa ndi kwiyumva nabi sinzi kwa kuntu ibye buriya Why don't you run on back to bed? wasubiye mu buriri se ukaburuhutsemo gake Come get you as soon as the bird picks him up. indege nimara kubatora ndahitaza nkurebe nkubwire ukuntu bimeze sibyo okay It's gonna be fine. ibintu byose biraza kumera neza mwana biraza kumera neza umugore aratwite umugore wa Tommy mwibuke Tommy bamaze kumurasa kigabo kivana imbunda faya ku mugore utwite reba ukuntu abatindi babaho umubwire ngo uyu mugabo we wamukorera icyo umufashe aca ahita yikomereza ni ibitambo bya politiki barakwereka haciye amezi 6 sasa haciye amezi 6
tugaruke Lisbonne muri Portugal kwa CR7 kwa Cristiano Ronaldo CR7. Lane has just touched down in Portugal, making his Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze kugera muri Portugal. first official stop of vaccine not bullet European Niho hantu hambere agiye guhagarara muri campaign ise vaccine not bullets. Dutanga inkingo yo gutanga amasasu. Nitwari gukorera mu bihugu by'i Burayi. as he breaks bread for the first time with Portuguese Socialist President Ana Nazario. Nibwo bwa mbere agiye guhura na perezida wa Portugal Ana Nazario. His female counterpart has for years been critical of US foreign policy. Champagne nyakuba tubatemo. This morning, as he insisted with his counterpart that his patriotism has a human face. Hakuno. Tarukuna abandi bakire babyina sha. Uri kubibona? Kubona ukuntu abakire babyina. Ariko we ngo utabyinnye ndamutantamura n'indamutantamura harya. Ndamuha bene nyina. Ibintu nk'ibyo. Ngo ntiwakumva utuje. Kimubyina gisirimu nta mukiro ubyina bwanuka. Nta n'umukiro ubyina nabi. Hakuno. Shall we dance? Tubyine. Not now. Reka nabanje Imana ntuntera umwaku. Niko yamubwiye. Ntuntera umwaku nabanje Imana. Nabanje Imana. Amakuru nakuriye mu ibanga rikomeye ariko ngo hari umukobwa bakubonana nawe muri night club muri kubyina bagahita bavuga turi amurara n'ubwa mbere yinjiye muri iyi club tu ni mushyashya. Cyangwa nk'ahantu mu mbari bakakubonana n'umukobwa agahita bavuga ati ariko banyuye umurara ari mushyashya muri aka kabara atazi uriya mukobwa. Ugasanga abantu bose bo muri iyo mbara umukobwa yarabazengereje. Murakoze perezida wa Amerika to nguwo n'umukanda nzugi w'umupampe wito. No one's arguing with his reputation. Nta muntu ujya uburana ku cyubahiro cye. A very public stance on international relations. His history is toxic. Amateka twagiye tugirana n'ibindi bihugu yari yuzuyemo amateka shariro. It's just that's our history. Na amateka nyakuba ibyo byararangiye. From heart is experience results. Ibyo ugiye gukura kuri heart yo ne experience. Sure we can afford his kind of results. Jesi ndi nimba turi bwakiri biva kwa heart. Ati ni wa murara wari waratumye bande babahungu ku kazi. Ikibazo cyacu yakitayeho nta yandi mananiza. Muri Iraq yarabikoze, muri Libya, muri Chechnya. Oh God damn it, I'm trying to get the world to fall in love with America. We icyo chaka nuko isi yose yongera igakunda Amerika. Where's bad news? Hati tekazana makuru mabi nawe ubwe ni inkuru mbi. Hanyo. Hari umurara ubundi bari umurara wa ariko kavuga uti uriya we ndabizi ko nta keza. And when the press hears of this, ibaza abanyamakuru nibumva ibi bintu. They don't need to hear anything. Ntago ari ngombwa ngo bagire icyo bumva president we. You can delay the announcement to the outside world. Itangazo twari gutanga mu isi yo hanze tube turetse gutanga amakuru hano hanze. Forever. Cyatuna yabime byiteka ryose. Simbizi neza musore. Simbizi. Really hard. Is not the brand, sir. You Reka nyakubaho wibuke ko hatatari we mutwitsi siwe brand siwe muyobozi. He will be strictly behind the scenes. Nubundi wabari inyuma ya scene nta we ibya bikorera mu ibanga rikomeye. You really trust him? Ese haturamwizera? With my life. N'ubuzima bwanjye bwose ndamwizera. To me like we're inviting the bull into the China shop. Usko tumeze nkaho turi gutumira ikimasa muri China shop mwana. The world hates him but we need him. Nubwo isi yo hanze mwanga ariko hati turamukira. On our behinds and hope for the best. Ntago twakwicara ngo dutegereze ibyiza tudafite ubidukorera. Ngo twicare turirimbe kumbaya. Vaccines not bullets is what we nababwiye ngo inkingo si amasasu kandi niyo campaign ndimo. Kendi kugenda mbwira abantu ngo turi kubaka isi nziza tubaha inkingo yo kubaha amasasu. That's correct, sir. Icyo turi kugerageza kugurisha isi nibyo byibyireganya kuba navugaga. But behind the scenes. Uriya mugabo ari inyuma y'akazi gakorwa nta ubuzi ngo ninde wagakora. We need to be ready for any eventuality. Tuba tugomba kuba twiteguye icyabi cyari cyo cyose boss. Ni President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nasoma mbike. Chatter. Dangerous chatter. What do you mean? What have you heard? Ni ibibazo bikomeye numva bavuga ibiki wumvishe. Whispers because we're flying blind. Abanerega basigaye bavuga boss basigaye bavuga. That's why I'm pushing he who shall not be named. Impamvu ndi guhatiriza hati ngaba ari gukora ibi bintu nukugira ngo utazabizama bari we bizabazwe n'ibinaba ngombwa boss. Avoid a 9/11 level event. Ndagira ngo twirengagize ibyabaye nko kuri cya gitero cya 9/11 murabyibuka ibyabaye ubwo
Osama Bin Laden yateraga za nyubako za World Trade Center kazigonga ni igitero cy'iterabwoba cyabereye ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika indani mu gihugu ngo bizaba ukiri perezida on your watch nyakubahwa. Hard is merely an insurance policy. Nakubeshye hariya mugabo Hati ni wasiranse yacu. A heavily classified. Gusa ibi bintu nanone ni ibanga rikomeye, heavily classified na amabanga akomeye. Insurance policy. Kuri boss ubyumve. Okay. Because the media get wind of this, my reputation, everything. Umenye ko ibi bintu biramutse bizambye icyubahiro cyanjye ibyo nubatse byose biraba byangiritse ntago biri bube boss. Won't let it. Ntago natuma bibahumura. Humura kabisa nta kiri bwangirike, okay? We'll give him a London Post. The Lair. Just for a trial run. Very good, sir. Sanya kubaho. Shaho bossi. Uzehe. Shaho. Tuve tugaruke London mu Bwongereza. Siho tugarutse. London mu Bwongereza. Hati yahageze. Nyuma yo guhemuka. Nyuma yo kwica imiryango y'abantu. To. Arakaraga ibondo. We are at war, ladies and gentlemen. Turi mu ntambara abagore namwe bagabo, sibyo? Undeclared war, but a war nonetheless. Ni ntambara wenda iteruye. Ariko nta itandukaniye n'izindi. Our enemies aim to topple the systems that abanzi bacu barashaka gushyira systeme y'imiyoborere yacu hasi. Very way of life in check. Ndetse bashaka kutwangiza. I would sooner die. Vuba hazapfa ngenda bizi. And let those systems fail. Je byarutwa nkapfa kugira ngo ntume systeme y'imiyoborere yacu yangirika. Muranyumva? Ni ibiro bya CIA biri mu Bwongereza. Let us begin. Reka dutangire akazi. Let us begin. Tuve tugaruke Roma mu Butaliyani. Hakuno. Tugaruke kwa Papa i Roma mu Butaliyani. Uyu mujyi mba numva uri mu mijyi nzatembera kera nigafatwa. For sure. Numva uyu mujyi nzawutembera kuko nkunda ukuntu wubatse kabisa. Abenjeniyeri bo muri uyu mujyi bakora utuntu twanjye nanjye nkunda. Wenda hari imijyi bayubatse neza. Roma, Sicily, London. Ebe. Rara yaje hano. Murebe kuri kamera uje ngo ninde. Murara hano uri Roma. Mu Butaliyani siho turi. Hari winjiye hano mu kantu k'aka night club mu Mbari. Do. Abona kamera bivuze ngo ahantu aje bari kumubona nawe aranabizi ko bari mu kumubona. Kuri kamera baramubonye. Ako mumbwire yisaga yayagona babahungu yararangiye. Maze iminsi ntari online. Go and give that bastard a nice warm welcome. Kiriya kigoryi mugende mu kimpera ikaze. Ikaze risesuye. Nice and warm welcome. Ikaze risesuye. Murara hakuno mu kabari mu Mbari. Wita Frank Lila afite imyaka 57. Ubona ukuntu bakuze bafite taye. Nta nubwo washo nubona ari nka 41 n'ibindi. Bambwiriye Salena ko Rider ari hano. Nta Salena uba hano wa mugabo. Shiraho. Do. Ibigabo byaje bireba gutyo. Kire tugire bataragira. Abasaba imeze bite. Baramufata. Poko! Uretse! Nawe ni kirara n'indwanyi nziza. Mwibuke yashize amezi 6 avuye kuri misiyo. Yapfiriyeho bagenzi be bakubita ingegero. Bakubita ibandi. Do! Gusa umugabo nawe nasanzwe nawe n'indwanyi nziza. Gusa ababiri bishumwe simushona. Ababiri bishumwe. Baramuhondaguye. Bajya ku mugabo barakubita. Nawe ari kakiva mutuna gakubita ngiye buri agaheza sinjya ndwana uko nganuko. Ariko mbabwiye ikintu cyanciye kukurwana mwakumirwa. Baca umugongo mwakumirwa. Inshuro zose nagerageje kurwana byarangiraga nkubiswe.
no murara wa nyuma wankubise yankubise nk'uzimya station anarusha igihagararo se sha ngo nabonye ko imbaraga ari tekinike atari ibirayi murara bamukubise isheni do vayo I hope I didn't mess up your night. Nizere ko tutakwangirije umugoroba ijoro ryawe. Is this really necessary? Ese ubu koko ibi byari ngombwa? Sa nkaho uyu mugore baziranye. They told me Umva bambwiye. You were dead. Bari barambwiye ngo warapfuye ariko. Well, it's happy. Well, happy to see you too. Okay, ni byiza nanjye kongera kukubona. Kigoryi. No, to Zinikindi. tell me you were alive. Mbwira uri muzima? I was busy. Nari ndi busy, nari impuzi. Wari uhuze. Ugiye mu biki se wamuginga wewe ugira akazi. Kobwa ni Salina. Umwubiroma ngo ngacuruza ibyango yahoze ari girlfriend w'uyu murara. I cried for you. Narakuririye wa kigoryi we. Bahoze babana nako nk'umugore n'umugabo. Mwibuke filime itangira yavuze ati nahoze mfite umugore rega nubwo bitagenze neza. Stupid me. Nari ikigoryi cyo kukuri. Ubundi nakuririye ndi ikigoryi. Siki. Nkweto bayita ngo iki? Mu muhambure. Umukecuru kafite ibere rihagaze nk'irya wa muntu uza we wa mu misi. Ariko navumbuye amakuru atari ivumbi. Ni ziriya kanzu zirahenda cyane pe. Gaze nk'utuvorime twa Sonitec. Kubera iki hano? Revenge. Ndi hano nje kwihorera. Isn't it? Ni ryari se ubutihorera ahubwo? They're dead. Barapfuye. All of them. Ndetse bapfuye bose, all of them. Bose barapfuye abahungu banje. Hanyuma se umwana bari batwitewe. Gose nkubwire ngo iki? Nkubwire ngo iki? Who? Yinde yabikoze? Heart. Ni Heart. He's untouchable now. Ubu yabaye umuntu utakorwaho rero ni ingagari bukuru tumwumva uko. I don't want him. Asigaye aciringa n'abaperezida siwe nshaka njewe. I'm gonna break the system. Ngiye guca igihugu umugongo. You're out of your mind. Wasaza ariko. Nobody breaks the system. We nta muntu waca igihugu umugongo ngo agiye kwangiza systeme y'imiyoborere y'igihugu. So what does all this have to do with me? Ibi byose ngahurira he nabyo rero. I need a team. Nkeneye team. I need you. Ndagukeneye Salena Mombebe. Ndagukeneye my love. Good luck, Ryder. Ryder, mahirwe n'imigisha. I'm sorry I missed your funeral. Umbabarire kuba ntaraje ku kiriyo cyawe. Promise to attend. Ariko icyo ubutaha cyo nzakizaho humura. Niba kwica none nzaza pe. Ndagusezeranya. I promise to be to the next one. Ikiriyo gitacyo igikurikira nzaba mpari kabisa. Kumbe hakuno barakwereka muze nyuma do n'inzoka ikunda abana bayo sha. Nyuma yo kwica imiryango y'abandi kwica umumama utwita kana do. Jano. Ukina nabuzukuru be. Excuse me, ladies. Nyamunyanganiye bagore. Hakuno. Yeah. Yego gakino game yanjye yagiye wano siko nimutse ki game nari nyifite. Yego cana televiziyo urebe. Showing a clandestine and a controversial operation in Libya. Amashusho muri kubona hano na amashusho ya mission yakorewe muri Libya. Baya uploadinze online kuri YouTube channel. Ya amashusho babasore baje muri Libya byabaye byose babikize kuri YouTube. The State Department was so far declined to comment.
State Department banze kugira ikintu Supposed to be buried, forgotten. aya makuru yagombaga kuba yarashyinguwe byaranibagiranye sibyo? Yeah, well, apparently that didn't happen. Ikibabaje rero nyine ubwo ntibyabaye boss. None se nkora iki? Did you see all the bodies? Imirambo yose warayibonye? You embarrass me. Utangiye kunsebya hati wakigoryo. Bikemure. Is everything okay, Dad? Ibintu byose bimeze neza papa? Yeah. Everything's gonna be okay. Ibintu byose biraza kumera neza mwana wanjye, biraza kumera neza nawe. Guys, Sawa. dig in. Dig in mukoremo. Any progress? We're working. Amakuru mufite turacyari gushakisha boss. Work fast. Mukore vuba, mugire vuba. Video was uploaded somewhere in Rome. Iyi video baya-upload ahantu runaka i Roma. Bakoresheje icyo bita Pegasus system. Abantu muzi imikorere ya internet muzi icyo bita Pegasus system. Our target's facial features against all data retrieved. Twagerageje gushakisha amashusho y'umuntu dukekwa ari we wese ku kamera, ariko vuba turaza kumubona nyakubahwa. I have something. Ndakeka hari ikintu mbonye nyakubahwa. Hey! Hakuno amafoto yafatiwe hehe muri Libya 3 days ago. Ibyo byari iminsi 3 ishize. Muhamagara Roma. Muhite muhamagara Roma mu Butaliyani none habigishyushye. Bombe hakuno hari urimo kwiyumvira ingoma. Murara bita Permanent yasohoye indirimbo ngo nkwiyumvamo biri too much. Uyu murara ari kumva kiraho do. Kiraho. Hari abatatse i Roma hari abatatse hamwe babonye umusore bakeka ko umusore ari nimba ariho ari nimba atariho ari sinzi do. Kise gutya Musa bafata umuhini bafata imihini umusore yibereye mwana indani bamena urugi do baramwinjirana binjirana umusore w'indwanyi ujya kuri misi y'abandi bose bagashira agataha kubita igitabo baba bigize inkandagira bitabo reka bakubite ni mu gihe umusore yahise abibona ko zimwakanye acibikari bigishyushye fata ikota narabanza ararizinga uretse poko kura amenyo kubitira kwica fata hakuno fata imbegeti kurutwe gasani vuye hano uretse bagabo baje ni benshi musore bamwoherereje kandi leta zunze ubumwe za Amerika bavuze bati udufatira uwo muntu bahita bamuzana bigishyushya ibihugu hafi ya byose ku isi babifitanye imikoranire ya hafi na leta zunze ubumwe za Amerika n'inzego z'umutekano wayo do vuna imbavu uretse musore n'indwanyi nziza kubitira kwica faya arasa mu kaboko gusa faya bamutamo musore bamutamo nawe ahita aminuka tayari nguwo simbuka hakuno ugiye kujya mubona arenga hakurya musore baramuhaye igipimo cya Jafande mumushake mwokavaho uruhumwe bose yabyegereje umutima umusore kujya hano bonye akantu k'akamodoka kari hano tayari yicomekamo bonye Benz aga C-Class yijugunyamo hano shaho ko yagakomeje mu kanya hari seri ngiye kubatangira kuri YouTube channel yanjye yitwa Geza Simba seri nyaturukiya nzajya nyibahereza buri munsi episode imwe rero ubwo mbagira inama tugire bataragira bakagira ebe hakuno shano yaje kwirira nagaruka hehe kwa wa mugore ngo ni Salina garutse kwa Salina. He needs a doctor. Oh, I don't need a cancer.
harya si umusifuzi. It doesn't look too good. You'll be fine. Araza kumera neza Let's get mwana. the morphine. Muzanire morphine. Bw'abaganga muzi ibintu bita morphine n'ibiki. Iyo nta muntu w'umuganga tuziranye. Hari ikibazo ninja mbivuze yamitana yarambujije. Kandi ngo ni umujenekologe. Abajenekologe harya sibo bavura abajene. Cyabavura indwara zandurira mu kiniki. Can trust me. Ufite kunyizera mwana. Musore hakuno yatangiye kwibuka ibyabaye byose. Burya abahungu be bose babakozemo akazi. Atuma bane muvandimwe buryo umuvandimwe we yagiye. Byose arabyibuka yarakangutse. Arakangutse hano. Ko yagakangutse baramupfutse urubavu fuyeyo kureba abona wa mugore ngo ni Sarina hakurya. Ni n'umuhinzi mworozi. Finally awake. Reba ngo ninde ukangutse at the end of the day nyuma na nyuma. It's a hell of a spread you have here. My great escape. Hano hantu niho nkwepera ngiye. Sanctuary. Aha niho nkwepera iyo biri ngombwa. Away from lunatics and prying eyes. Tell me you don't miss it. Mbwira ko utari unkumbuye. How well you know me. Mwana uranzi nawe sibyo? So how's the wounded soldier feeling? Hanyuma se umusirikare wakomeretse uriyumva. Ubundi kumva bitangiye kuza, okay? Hey. Mwana. Thank you. Wakoze mwana wakoze. Thank you. Don't thank me yet. Uretse kunshimira don't thank me yet. You haven't seen the bill. You haven't seen the bill. Shachaze n'abandi ribiri siri mu buretse kunshimira ntago urabona facture uko ingana shabire. Wagezeyo nturi bunyishyure. This is all over the news. Isura yawe iri mu makuru hirya no hino, sibyo? You're in trouble. Uri mu bibazo. Big trouble. Ibibazo bikomeye pe. When am I not? Ni ryari se ahubwo mba ntari birimo. When am I not? Gusa mfite umupango. You're gonna get yourself killed. Aho kuzicwa mwana, uziko bazakwica umunsi umwe. Maybe. Ahari. Okay. You need me. Urankeneye sibyo? Abizi. Turn me down, remember? Kandi nanabigusabye urankatira n'ubundi. I did. Naragukatiye kabisa. Don't push it, Ryder. Wihatiriza right away. Wihatiriza. Come on, give you a tour. Ngwino mbe ngutembereza, ngwino ngutembereza. Ngwino. Cyecuru ni umuhinzi mworozi. Gakantu ndakarwaye ariko ngemba ngomba kuzasazira ibyari ibintu bya Kigali kuyikuriramo nkayihigiramo nkanayisaziramo ntibikunda. Wapi? Hello. Kujyana bahura na peacemaker Gicumba. Ewan. Salena. It's more beautiful by the day, eh? Mbega ukuntu buri munsi ubabaye mwiza. Wakoze kubikora nk'ibikubwira. Nta na kimwe ntagukorera n'inshuti yawe. Ngwino nkwereke. Reba iyi modoka yanjye. Iyi niyo ya mbere ku isi no mu ijuru. Umuraro uramwizera. Hari undi ufite se we twakwizera ku murundo. Iyi ni imodoka yuzuyemo ibintu byose. Uragenda muri iyi modoka cyawe ugishenga. Nkuko muri kubibona. Imodoka iri kompo. Dufitemo akabari hano. Whisky zirimo. Hano ufitemo ubwiherero. Hano muri iyi modoka ntago bajugunya. Hano uri pipi nizo zeme zonyine. Niba ushaka interinete na satelite mano, mfitemo connection ya 5G. Uzi password ya wifi. Eat my sausage 1 2 3. Rya sosiso yanjye rimwe kabiri gatatu. And the best for last. Icyambere kinarenze n'ibindi byose muri iyi modoka rero.
Genza ni byiza. Ngena. Injira nshuti yanjye injira. Sore wakuno bamuzaniye umufutuzi. Ugiye kumufutura akamutwara umuforoderi. How long? Biradutwara igihe kingana gute? 3 days. Biraza kuba ari iminsi 3. Sit back and relax. Wicara urelaxinge uruhuke. A piece of cake. Biraza kuba ari ibintu byoroshye. Mounts on Lane administration this week following Sasa nta kindi cyabaye mu itangazamakuru using illegal black ops mercenaries. Leta zunze ubumwe za Amerika zari zimaze igihe zihakana ibi bintu ariko twamaze kubona ko zikoresha abantu bakajya mu biraka bitemewe byo kwica abayobozi hirya no hino. That his administration would be different. Kandi perezida mwibuka cyaho yaravugaga ngo ubuyobozi bwe buzaba butandukanye n'ubuyobozi buri. Si wansezeranyije uza amategeko boss. Ibintu byose turabihakana. Ijambo ni ndabihakana. That's it? Ibyo gusa. That's all you have for me. Icyo nicyo cyonyine ufite wambwira. If I may, No. Data boss, ngenda mutse mvugishije ukuri. You may not be Wa straight. kigo ryowe mbwira ngo uvugishije ukuri urasa kunjye. Who's behind this? Ninde uri inyuma y'ibi bintu? A disgruntled former employee, nothing to worry about. Twakoresheje abakozi ba kera bigera ikibazo boss. Oh, forgive me, I do worry. I'm the one Genda hangayitse. facing the press on a Reka daily. n'icyo ugiye guhangana n'itangazamakuru si mwebwe. You're ruining the brand. Muri kunyangiriza izina, sibyo? I'll handle the optics, and Ndaza kubikemura here boss. will clean this mess up. won't Hatari you? hano ngaze kubikemura. Hati suri bubikemure se? Mr. President, Mensiero president. they're ready for the group photo. Biteguye gufata ifoto ya Be group. right there. Ndaje. I should fire you both. Mwembi babiri ubundi ngomba kubirukana. Mwabikora kimwe. Perezida naga negotiate rega. Afata imyanzuro. If you're serious about your future, I Nimba uzi ko ushaka hazaza hazimuka buhakeneye. Yes, you handle Iki it kibazo by- ushaka ukuntu gikemura necessary. mu buryo bwari bwo bwose bushoboka. Uranyumva? There are rumors. Hari ibihuha numvishije. What rumors? Ibihe bihuha? That he's on the island. Ngo umusore yageze ku kirwa. Kuki? He came over illegally from Sicily. Yaje mu buryo butemewe n'amategeko aturutse muri Sicily. Trying to verify it now. Abasore banje bari kugerageza kumuhiga ngo bamenye nimba ari byo. Kuki? Hey! Before more damage is done, understood? Mushaka mbere yuko agira ibindi byangirika uranyumva do. Urwakana ruhita rutendera nk'urwa dendo. Ubusore barabiza ari bubazironde tu. Barabiza ari buze kubazironda. Ikirwa yagezeho nimba ari ikekirwa sinzi. Hey! Tugaruke he Vareta muri Maleta. Nakajiji. Vareta Maleta si ikirwa harya yapo. Hakuno umugore nawe yahageze. Sarena yahageze. Katumwite Sori nawo mu runana. Sibyo bya fresh? Nibwo numva twabyumvikana neza. Sori nuko yakageze hano. Do. Kiraro. Me baby. Warunkumbuye my baby, eh? Numbuye. Late. Wakererewe. Hakuno. Hey! Here's the rest of it. Asigaye ngayo. Sayo? Bravo. Byiza cyane. It's not enough. Nagahagije. It's what we agreed. Ariko niyo twumvikanye. And you did not tell me that he was wanted Ntago by wigeze umbwira ko ya musore nari giye gufutura the ashakishwa. fucking CIA. Ashakishwa na It was CIA. none of your fucking business. Ibyo nago bikureba ariko. Mvaga twenge. Gasekere bota seka nk'umusobanuzi. Play me. Shaka gukina nanjye. To play the motherfucker king of Urashaka gukina nanjye njyewe umwami w'imikino. Sura ari hano mu modoka. Hey! Bafite imihini, bafite ubuhiri, bafite za muguru wayija. We had a deal. Cye nawe twarumvikana. Iyo dero yawe yigumane nikahambe. Fuck it! Kigali we. Okay. The price has to be Igiciro kubye tatu kizana ikini intambara iravuka. Intambara iravuka. To kagabo kagufi akazinga ibigabo. Todo. Ni nko kunsanga ndi kuri si kigabo kirekire tuziranye n'icyandera nko kuri Savimbi ndi guhondagura cyangwa Roki
cyangwa junior ndimo mondagura to hey, kagabo kagufiya toto kari gukubita ibigabo bireshya n'igihembwe cya kabiri bireshya n'igihembwe cya kabiri kagabo toto uretse ni ibintu nyine uba wumva ko bidashoboka ukaba ari hano yumva intambara zavutse yumva intambara zavutse toto uretse umugore ufite abapampe bazi ikintu cyitwa urugamba dore ka kagabo kagufi dore ka kagabo kagufi dore kagabo uretse gasani bagabo babakozemo akazi tarafata imbunda madafaka ese nuko bavugana n'abagore kuri iryinyo bamukuye iryinyo bita isarabwayi sorry ibwene ibwene n'amafaranga yabo bahita bayasubirana do wari guhigwa na CIA umeze neza mwana hari igihe mba ntameze neza aren't I always hora ntameze neza njyewe nzi ntameze neza hakuno do hey erega muvuga ngo Kigali iracucitse ngo iki iziriya nzu hari zo mubona hakuno musore hano room service room service turakuje muri enjoying the amenities sir nizere ko ibi biri buguhaze binakuryohera 5-star iyi hoteli ndimo naga ari inyenyeri eshanu well I'll be sure to notify the staff sandaza kubibwira abakozi mugora bari kumunyega nyine bagiye ahantu tamenya let's get to work shall we reka tujye mu kazi sibyo shall we tujye mu kazi hakuno byatinze ko bakagiye mu kazi nimba barumvikanye ibiki dore babarara b'umugore do umugore afite genge yiwe afite abapampe be babaje guhigira amafamiye bavaneyo VRS kuburana wowe iriya si VRS hakuno nukamo hano hasi nearly 2000 years old uyu mujyi umaze imyaka isaga 2000 urumva rero ikintu cya mbere uyu mujyi uhuriyeho ni intambara n'abagiye bawigarura Christians built an extensive network kera abakristu of catacombs and tunnels baje hano bubaka icyo bitaga amakatacombs ndetse n'ubuvumo to safeguard their faith against the Romans kugira ngo bajye bihisha abaromani batakundaga abakristu babahigiraga kubica the tunnels were later extended ubwo buvumo bwagiye bwagurwa bukwirakwira uyu mujyi wose bigeze mu ntambara ya kabiri y'isi yose rero babugize bunini kurushaho baguye ubuvumo kugira ngo bajye babona aho bicara cyane rwose none se ubu buvumo buracyakora kandi bumeze neza cyane pe uri umuhanga mwana niko nanjye nkunda kubikeka ko ndi umuhanga ikibazo ni gute turagera muri ubu buvumo because that's where your genius comes in birasekeje kuba ari wowe ubimbajije kuko ubwenge bwawe nawe aho niho bwakabaye bugiramo nawe gira icyo utubwira hakuno ibyo byarabaye rebe shano ka kagabo kareshya nanjye hado ni fupi n'inyanturi n'inyanturi akayaga gato ariko nje naruhamye ubwato uzambaza abanzi sha si uko ndeshya kagabo hakuno dore za nzira zinjira mu buvumo do nimba abasore bari gupanga ibiki nimba bari mu biki sinzi yinjiye mu buvumo umusore yinjiye mu buvumo yinjirira hakuno hey
yinjiye mu buvumo yinjira hakuno komeza imbere cice mu gace ubuvumo ngo bwubatswe n'abakristo nk'ubu bagezemo agahuriramo n'impyisi kuko gahuriramo na bihehe impyisi mahuma umbi ko yakinjire hariya wa undi twabonye atereka amaVRC hejuru nawe yinjiriye hasi azita za konzi amakona ngayo mwumva mvuga ngo VRC mukayo nabyo nzaba muba muzi ibintu biba mu mutwe wanje muzi ibintu bibyiganiramo muzi amabanga mbitse ni nk'isume yo muri logic kabisa muzi noneho utunodozi tw'abantu mbitse muri phone yanjye sorry bavuga utunodozi harya utunudes nta nudozi nta nudes byose ni kimwe Heard that before? wanyizera ibyo wabimbwiye na mbere uzanye imbunda y'abasniper zimwe zirasa muri long range ya mbunda urasiri Rwamagana ikabomora umuntu uri i Kigali mbabarire ndabizi bakobwa muri gushyira hanze utunudozi twanyu mwe mwarekeyeho mwaretse kugerageza kwihangana kwanjye koko ba muka Potifa umusore mwere wateretse VRC hakuno bari gusudira ibyo basudira sinzi ngo ni ibiki bari gusudira bavanaho akabashyiraho kariya bavanaho akabashyiraho kariya Obviously. Murabizi neza ko perezida bari bumutware muri iyo modoka yego. Ndaza gukora igishoboka icyo ari cyo cyose perezida mutandukanye n'abajepe. Sibyo? Put him in an ambulance. Shaka uburyo mushyira muri ambulance. We play our cards right. Aho natwe nidukina amakarita yacu neza. We grab the package. Igipfunyika turahita tugitwara. And deliver him right to your door. Tuhita tukikuzanira iwawe tudelivaringe kabisa ku muryango iwawe. Hey! Nibwo umusore yahita agasohoka niba mwibuka filime ukuntu yatangiye ahita aza hakuno kuri moto yiwe. Moto ndayigura ariko mw'iyi minsi ibintu by'amamodoka ndi kubona binteranya na Rivani kabisa hakuno. Hey! Hakuno basore basoma mbike b'umugore baje hano barabanza bapanga ibyo bapanga babipanga neza bitonze. Iki byose kumbe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kuri iki kirwa. Hey! Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kuri iki kirwa. Niba mwibuka hano filime yatangire nibwo uyu bamuhamagaraga bwa mbere agakupa telefone akayisubiza mu ikote. Nyagasani. Hey! Umurara nibwo yarageze hano yitegeye perezida neza cyane. Gusa twabyumvisha umusore nta gahunda afite yo kwica perezida. Washaka kugira gute kumutandukanya n'abajepe be. Nimba ari bumumaze iki nyuma yo arabanza ashinga amaguru y'imbunda neza tuje. Perezida aramufite. Perezida aramufite. Listen. Hey! Ngo nibwo telefone yongeraga igasona. Iki? We have a major problem. Dufite ikibazo gikomeye mu biganza byacu. Did you say? Uvuze? Operative 3519. Umukozi 359 ubwo ni kode yigumuye. Ndetse arashaka kwica perezida. Kuki? Perezida nibwo yazaga hano agiye kwinjira mu modoka. Musore hakuno yari afite imbunda. Aho kumurasa mu gahanga kandi akarebaga. Boko yamutonoye urutugu. Tugu yarutoboye dore umujepu ukuntu ahita yitambika. Umujepu ukuntu ahita yitambika umusore ahita atoragura n'igitoki batazaza no ku
Rwanda Forensic Laboratory imodoka igeze hano ya Rimo Beast barayegura. Hey! Imodoka ya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika bayita Beast cyangwa Rimo 1. Rimo 1 barayegura bayambaye ikirangantego cya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika. Kindi cyabaye perezida ararashwe, Rimo 1 bayishyize hasi cyangwa se yo bita Beast bayita inyamanzwa ubundi. Ubundi perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika agenda muri Rimo ya Cadillac. Ambulance itiparika. Hey, dore ambulance iparitse ngo irazamo wa mukobwa Salina niwe uje kwitwarira perezida. Perezida bahita bamwinjiza muri ambulance igitaraganya. Gira tugire bataragira. Hey, show hakuno mujepe ncomeka mu modoka n'undi mujepe inyuma. Ambulance dore imodoka ziherekeje perezida zo ngizo izerekeje perezida Karabaye zirabakanye. Where did that ambulance come from? Hako iri ambulance iturutse. Where did that ambulance come from? Iri ambulance iturutse. Umugabo yarabiketse. Kidnapping the president. Muzi n'ikindi bari gushimuta perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika. Stay on them. Mukomeze mu bacunge, stay on them. Mukomeze mu bacunge bari gushimuta perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika. Mama we. Hey. Desert. An easy mission, Desert. Iyi ni misiyo yoroshye niko mabuja yavuze. Iraza kuba ari show yo kureba hakuno ku isaha abantu mushaka bene izo saha muri Rujama Phones shop ziriyo. Isaha nziza cyane, ama iWatch, ama Apple Watch, amasaha y'ama Android, Samsung Watches, ama Hinoteco niyo saha ya mbere ya OG ngewe nzi. Nayo ntunze ngiye kandi niho nayivana. Komeza utuze perezida. Ibintu byose bimeze neza. Ku bitanu gishinge niba atamuteye urw'ingusho sinzi perezida akaboko baragahaye. Hey! Hakuno jepe hano kureba perezida, ariko perezida bimeze bite? Hakuno ambulance tayari. Bakinga bari gukora ibiki? Kuri comms yari tumana uryavuye kumva yafashe tiza tarayimutera umujepe uretse abashinzwe kurinda muzehe. Hey! Ndetse hakuno n'uwari wicaye imbere nawe baragigira muri ambulance sinzi, ariko ambulance hakuno abashepe barinze perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika. Hey! Bahura n'amabandi umugore shawe. Hey! Perezida baramushakaho kopi tararasa uretse gwanira imbunda muri ambulance. Twumvishije amasasu kurasana over, mubagumi iruhande, mubagumi inyuma. Hey! Mubagume hafi hakuno masasu arukurwana nabi bakarasa perezida we nta mbaraga afite bamukubise nimba ari urushinge kamato gisi nk'iki masatu. Hakuno abajepe bari gukorana mano n'amabandi n'ibigoryi bishaka gushimuta perezida w'igihugu ntago bagushimuta nk'abashimuta perezida w'ikibintu. Hey! Hakuno imodoka z'abajepe zakurikiye. Hey! Kobwa ngo nimba ari Salina TBD over zakurikiye ngizo. Hakuno abari mu modoka intambara zo zabaye intambara mu modoka. Fata umugozi aramuzirika amunigana ifuro yagiye gufata imbunda urutwe kuri bodi y'imodoka. warahwera uyu nawe hakuno inyuma undi arabanza arayihambura poko ku rutwe. Hey! Uyafata feri kubita hakuno
agira gutya afata kizimyamwoto ku rutwe fire extinguisher hakuno kumbi bari abajinga bari gukora ibiki bari kujya do modoka zakurikiye imodoka zigize gute zirimo abajepe barinze perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika abima inzira ngabo mu muhanda sinzi ariko ngabo mu muhanda binjira ahantu mu gakoridoro mu gahegeni mutangire murase igipimo mutangire mubarase naribi imodoka hano barayirasa bayica feri icyo nzi cyo bayiciye feri tu uyu nguyu ni feri ni jimeri abatazi jimeri rero icyari cyo icya kintu kiba mu ipine ry'imbere gituma imodoka ikata ni icyuma gikonekita vora n'imodoka ntaho musigaranyeho gukwepera mwabajingamo ambulanse yakomeje imbere mwana uzi n'ikintu ifata ukomeze nkwereke utuntu ngiye kwikorera faya na ambulanse poko ifata ukomeze nkwereke ava na ambulanse itwaye perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika sekura igikuta sekuye igikuta jipe bavayo guturika gasani guturika habaye guturika kwinjira hano muri ambulanse nta muntu urimo barebye hakurya babona ubuvumo abarara binjiye mu buvumo bahita banabuturitsa basiba inzira nyagasani perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika baramushimusa abarara baba badasanzwe bagiye munsi y'ubutaka bivuze ngo baba bari ahariho hose hashoboka kuko kuri icyo kirwa hari ubuvumo amagana n'amagana tubuze perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika igihugu gicitse umugongo iki tayari sawa iki perezida baramwikoreye perezida baramutwaye ku manywa y'ihangu n'abajepe nk'ijana perezida baramutwaye ebe sikigari we ikibazo kumbe hakuno ubuvumo hari uri kumena hano kumena sinzi bizamena menya hinguka inyuma yaramenya hinguka inyuma bari mu buvumo ko atinze umusa Sorry, stop for coffee. mbabare nahagaze ahantu ngiye kunywa agakawa wanyu Good work, boys. ratukoza akazi neza do perezida bamutwaye muri van wagendaga muri beast muri Rimo 1 bamutwaye muri van do Gwino hano. Come here. Gwino. Okay. Let me see. Reka ndebe mo bebe. Umeze neza. Ndeba mu maso, sibyo? Ndeba mu maso. Ikigoryi kiramuka. I got you. Ndagufite mwana, ndagufite tu. I got you. We did it. Turabikoze mwana. We did it. Potas baramwimanuri. Phoenix baramufite. Seniterime za gikomando mbabwira mutazi z'amazina yitwa perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika bamwita Phoenix bamwita Potas n'ibindi byinshi nayo nzagenda nyababwira. Zabaganiriza ku ntebe ya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika ndacyabifata igihe ntimubone ntari kubikora mwemwe mutuje.
bitazanabatungura. Perezida baramufite. None se You gonna kill me? ugiye kunyica? I don't know what you're after, but you must know that my country will not give in to terrorism. Sinzi icyo ushaka ariko wakaba bizi ko leta yanjye n'igihugu cyanjye batajya banegosiya n'ibyihebe. Babyara utwo kanya cyo kujya baze mu negosi. Mu byubahiro byawe rero mensiye perezida. Igihugu cyawe kibabaje nuko kibamo ibyihebe. You're American. Uri umunyamerika? I am. Cyane ndi umunyamerika. So what are you, some kind of traitor? None se uri umugambanyi ni ikibazo ki? Who are you working with? Uri gukorana nandi uri gukorerana? United States government, Mr. President. Ndi gukorera leta ya zunze ubumwe, leta yanyu ndi gukorera guverinoma ya leta zunze ubumwe za Amerika. I used to. Naho zina nayikorera kuva na kera. Ki? Under whose command? Ninde uguha amategeko rero? Colonel Hart. Colonel Hart. Kiriya kigoryi. So who the hell are you? Wowe surinde, wowe uri cyande. Shaka bigende bite se perezida? I'm just a man making a stand for his country, Mr. President. Genda umugabo uhagaze hano mpagarara igihugu cyanjye perezida. So what do you want from me? None ukaba unshaka iki? A confession. Shaka ko mwemera icyaha. Shaka ko mwemera icyaha. Nkinga shana amadagi. Urahura na perezida ukamubwira nshaka ko wemera icyaha, ibyo se byamfasha ikibwo yaba yaragikoze. Ahita amubwira impindurira ubuzima kandi ubuhindure mu buryo bwiza pana bubi. Kanyihera imifungo nkibera ubuse ngeye mbaye ntuye Kigali byangwa nabi. Akandemera akantu Wowe na perezida musaba iki sinzi ninja nabonye uvuga ngo namusaba iPhone 15. Agacyaza ubwenge bwawe nyine nuko bungana tu. Perezida nimba yaremeye nimba ataremeye sinzi. Tuvuye twigarukire hakuno. Abantu mu rusengero hamwe. Garukire mu rusengero. I read the Greek philosophers, the Stoics. Nasomye inkuru y'abafilosofe barenze. Ngo buri abantu batsinda urugamba bakarushora ni ba bantu bazirikana. Hakuno ni mu rusengero. Courage, justice. Do you see yourself as a good man? Ese iyo wirebye ubona uri umwana mwiza, wa munyamakuru ujya ukunda gutangaza inkuru za politike twamubonye kuva filime itangira. I hope my brother will be proud of what we did here today. Yewe icyo nzi cyo nuko umuvandimwe wanjye yaterwa ishema n'ibyo twakoze uyu munsi. Yamuhaye flash. Flash iriho amabanga. This politics has been rocked. Tayari. Amacano yose. Amasheni yose ya televiziyo. Testimonianza vista milioni di volte da ieri. Abe mu Bufaransa, Portugal, Abongereza. American president has done in the past few years. In una accattivante testimonianza vista. Something that no American president has. Gukora ikintu kitigeze gikorwa n'umuperezida wari wese wa leta zunze ubumwe za Amerika wambanje. Responsibility and kiye kwakira inshingano zose kandi mabwiza ukuri. As you know, when my administration began, I murabizi ubwo natangiraga kwiyamamaza nasezeranyije abantu amasezerano. Is that my leadership would herald babwirira ubuyobozi bwanjye buzabutandukanye n'ubw'abandi. Ndetse nzimakaza umuco w'ububanyi n'amahanga tubane mu mahoro. Icyizere no kumvikana. Sadly, ikibabaje rero sadly failed to achieve what I hoped to achieve. Nananiwe kuzuza inshingano nari nzi ko nzuzuza. And some of the old unacceptable ways. Ndetse bimwe mu bya kera mu buryo ntazi ubwari bwo tutanishimiye. Under my administration. Byarakomeje mu gihe nari ndi ku buyobozi. Speech president yatanze. I have to stand before you to admit. Niyo mpamvu mpagaze imbere yanyu nemera icyaha.
tayari fallen short of what I hoped to achieve for our nananiwe kuzuza inshingano z'ibyo nagombaga kuzuza ngo nkorere igihugu cyacu bayobozi tayari do wa mupampe wa perezida cyaramurenze ariyahura ukuri perezida gushize hanze tuve twigarukire hehe avana muri Cuba kwa Fidel Castro urabona umbi kigabo niho kigeze hati niho ageze to nyuma yo guhemuka gahemukira imiryango y'abandi perezida amaze kumena umuceri hati dore ahantu yibereye do yibereye muri Cuba ku mazi ikigoryi kigenda no muri Cadillac sha Hassan yicometse imodoka hano gifite ivatiri nziza ya Cadillac atarajya kure hari uwo bahuye hey! yaramuhemukiye amwica umuvandimwe abararabe bose yaramuhemukiye undi nawe yazanye hakuno ufite remote bivuze ngo iriya modoka yahiteze Hassan hey! Madan Huza Boko imodoka yarayishwanyije do yaramucomye kiranguza yaramucomye umusore urugamba yararurangije ukuri kwagiye hanze uvuze ngo umusore yari yihoreye nyuma y'ibyabaye byose nyuma yo kumwicira abararabe umuvandimwe akabigenderamo nyuma yo kumubeshyera ibyaha nka sa nyuma y'uko umugore w'umuvandimwe wapfuye atwita inda y'imvutsi umusore nawe yari abikemuye yari yihoreye basi uyeyo gutyo Imana yamfashije iyi filime ikarangira kuko Imana yamfashije iyi filime ikarangira ayari nta kindi cyabaye umusore n'umukobwa bicometse akamodoka kakagwanguruzo shaho imodoka nimba buva simbizi iyo modoka nawe umbwire skuta mu tumodoka filime yamfashije ikarangira koko ndabona yanze kurangira ubwo reka nicare nyisobanure mpaka igihe iri burangirire nyine nese nakora iki nta kandi kazi ngira kingi ariyo kariyeri hakuno ibyo byarabaye umusore yari yihoreye ndetse ibibazo byose yari abikemuye ibintu abisubije ku murongo abisubije mu buryo ndetse na za operasiyo zikorwa na leta zunze ubumwe za Amerika hanze ya Amerika bakanga kubyemera yari abikemuye byose mpamya ko na filime yacu